ole lanor si channel atangin ka muak le cheu em chan launa chi rang rang awangin ka channel ka chun zom theilo rai khop maya tuna chuan pathianin hun thamin pe zel tula tura ngaila karon chun zom zelanga ril ruamin kaptu te a ka soi fia theilo chi rang rang omanga maro chu mani ngai dan ka chu soi thianga ngaila karon soi zelanga tuntuma chuan davita thi na chungchanga pastor kan pu na a kan dem na chi rang rang youtube channel chang ka lo ngai thave thina chumi kara mi pakhatina aron dem na kha ama mi mal dem na mai ni lovin bible pathian thu atangin aron labok si thuthung hluya min zirtir dan le thuthung thara min zirtir dan hi chu tiang ani chu wangin david a hian athil lak tur hi ata tura la ni mai ti thlengin an aron soya kha khan min kap em a chan chu pastor pakhat mai ni lovin pastor zong zong po kha ahom veka mi midang tan khan a rethiam lo tan khan a poi em awangin kha kha feina hian ron soi ka tuma pathian rawati chon hei himin lo subscribe ula a tun lai ril ruwa min kap deuh mishing in thit helo tharau kan neiyem pastor pubiak chona thu soi mishing in thit helo tharau kan nei lo ati te kha kan nei zia bible atangin karon proof zelanga chuan tunlaya revival kan ti te hi bible atanga revival min zir tirna le emotional engtin nge kan hriat theiang ti te karon soilenga chuan mi tam takin tunlaya zol nei ten pathian in chut yangin min ti zol nei hi kan tam ve em chung te chu tuna hian zol nei omem chuan pathian atanga local ani nge ni lo engtin nge kan hriat theiang ti te kha karon soi zelanga hei himin lo subscribe ula remin ti chuan zona te po min zo tu langa ka chang thei vek lawang cheu amai ro chu pathian thu bible atangin kan hriat om chun te kha in share zelila ti kha ama sain karon som du ani zana chuan david a thina chungchang a hian youtube channel chi rang rang reaction te chuan anu nge ya tong na te chi rang rang ka lo ngai tha aril ru hina ema kha khata kan thil ti sol tang khan tu po izir thewang u tu po sual na nei lo kan om lo ti sual eng ma nei lo chu eng ma ati lo ti in sap thu finga kan hriat kha e chu wangin kan thil ti sol tang hian izir thewang u ti hi ka som tak mot mot ni o zana ka thu pui tur han soi nga le la tiro mi pakhat chuanin david a hian pastor te sum kha lo la po ni se athiam lo na eng ma om lo ata tur ala ani mei ti thlengin atong chuaka komena ka chiara apoi hi ka ti em ani mi tam takin an lo pom ve bok sia engtin nge soi zel ti chon chupa soi chuan soya chuan thuthung loya chuan soma pakhat kan pek te hi lalpa rongbol tu te levia chi tha te chan tura pathianin ati ani chu wangin anni chon hnan thok ve lawa an ta tura pathianin a ruam manna kan pek an pek kha ani ma se tu na chuan thuthung thara chuan soma pakhat heta thuthung hluya levia chi tha te kha an om to lo wangin an om to lo ti chu pek angai to lo wangin thuthung thara chuan pastor te hi levia an ni lo wangin kan pek angai to lo thuthung thara chuan lal isua in soma pakhat kan pek te man na tura min zir tir chu mi har sa te nu mei te mo chutiang atana man turin lal isuan min zir tir ani ti in asoyani ta khan min kap em chu ama pastor thiam lo na mi mal angai dan le pastora dem na kha chu wa soi ni se tu pon kan ngai dan kha chu soi thiang vek ani ama se kapa thu soi kha thuthung loya levia chi tha te kha thuthung thara kan om to lo wangin soma pakhat hi pastor ta tur ani han chuang lo mi har sa te ta tur ani ati kha kan hriat tur poimo teu mai chu thuthung loya soma pakhat pek min zir tir dan le thuthung thara engtin nge thil pe ka hian pathianin min zir tir ti hi kan thasang mia lo dik taka soi chuan lal isua thu soi kha kan la ani chuan thuthung thara hian soma pakhat pek tur hilal isuan voi khat ma soi lo ti hi kan hriat a poimo ka soinon le ang thuthung loya soma pakhat an pek angin
thu thung thara hian lal i suang ei po in soma pakhat pek tur hi voi khat ma soilo ti hi kan hriat angai chu ti ni si chuan engtin nge soma pakhat pathian hena kan pek lal i so na soi chu lal i so thu so anga kan zoma ni chuan soma pakhat mai ani lo lalpa pathian chu iril ru zong zong i ngai tu na zong zong i chakna zong zong in mo ati soma pakhat mai ni lovin dan anga pek ni lovin lalpa kan mangai na wanga pek tur khamin ti ani chu wangin soma pakhat a minga pe anga pe ni lovin pathianin min pek mal somna chi rang rang kan don na tanga kan lom thu soina le ama tana kan pek zok kha ni a minga pe ni lovin pathian ne na lom thu soina le mo mal somna don kan du na wangte chuan min pek mal somna wanga kan lom na wanga kan pek zok kha ni chu kan khiat a poimo em ani aman na tura chuan ti hen soyang pathianin kum sari don lai pastor in kan lo om ve to tu na chuan pastor kan ni to lova ram chan lo na chi rang rang awangin engtin nge pathianin min roi zel don ka relo kan tong tai me ka dikta ka soi chuan ko ran mi pui te hian engtin nge in soi thin mi tam takin an soi thin dik lo chu pastor te chu member ten kan chom an ni chu wangin pastor te chu kan du in kan ti thei mo pas member ten kan sum mo kan tho chu atanga ei zong mai an ni ti hian an tong thin ti hian soyang soma pakhat emo pathian ta na i thil pe kha i pe to ani chon i ta ani to lo ti kha hero pathian ta na i pe ani chuan pathian ta ani to pathian ta na i pe si pathian ta na i pe kha i du anga an man lo wanga i lom lo ni chuan pathian chunga i lom lo ti na ni ti hian chiang de vin soi hal mayang soma pakhat atanga in pek te hi pastor ne na kheng lo po ni se pathianin ako tak pastor tu le arong bol tu ra pathianin ako tak chu ko ran mi puiten sum in tho chu atangin pelo po ni ula pathianin a chom thawang pathianin ape thawang chu hero chu in set a poimo em ani nangma ni member ten in pek awanga om thei mai anga in soi zel ani chon kha setana lom na ni pathian alung oi mi alawang ti hen soi meyang chiang devin anade ani pon lo he thiam ro khat yanga soi thin ho khamo dikta ka soi chuan soma pakhat po pe thadu lo ho an ni du chang a pe thin mo rema han pek tam deuh le pe thei vak lo te kha ne so de wa ti thin ho kha in ni chu in the da poimo em ani pastor te voina hian karon tan na han po ani chong lo bible min zir tir ang kha ani ai chu wangin pathianin arong bol tu ra ko te hi mi pui te wanga om thei an ni mi lo pathiana wanga om thei ni ama ro chu pastor zong hi pathianin a ko vekti katin ani mi lo pathianin a ko ni lo te chu mo ko ran mi pui ten eng ang pon chom maula eng ang pon an tan thil phal maula tharau lama eng tika ma mo in na thang thei chuang lawang kha pastor atang khan eng tika ma pathian thu tak in dong chuang lawang chu pathian ko ni le pathian ko lo pastor te kan thret than na tur ani i chu wangin kha ril ro hian min kap em ani thuthung thara chuan soma pakhat pek hi voi khan malal isona soilo tir ka pola pon soilo zirtir tu te point tu manan soilo soma pakhat hi da nanga pek turin min ti to lo pathian kan hmangai na wanga kan ti thei tok pek kha ani kan ti thei tok tia chuan som ti hen soi meang soma pakhat ai tam zok pek turin lal iswa hin ama chau number pak wana kan da thei kha lal ison adu berani mo chu mathaya bungruk chang som thum le pak thum na po kan mu khamo aram le fel la zong ma saula thil dang zong te pek en di ve ka ngati kha lal ison na athopic athu pui ber chu ani e chu wangin hei hi ro min kap ema e re thar le ang u pastor te hi mi puiten kan chom wanga om thein ni lo pathian ina ko te chu pelo po ni ula pathian na chom thawang ti kha zan hen ka soi du ani chuan ko ron upa te pon mi puiten pathian he na tanga an ron pek tho lom te soma pakhat te mo pathian ram
chi rang thil pek an ron pek te kha number 1 na kan en tur chu tharau lam mita tangin bible nen kan thil man na tur hi adik em ti hi en ma zelang engtin nge ko ranin kan ma mo khovel thil te instrument te thut thleng te engtin nge kan biak in hi kan ti mo yang ti ringot khanilo engtin nge ko ran member mi pui te hi sport de engtin nge kan ti theng an hlim theina tur ti ringot khanilo pathian alung oi lo chuan pathian ta na kan thil pek kha pathian alung oi lowa pathian du zonga kan man lo chuan kha ko ran kha zoite ta in athivek ang athiang zoite te in pathian thu adal ang atopa chuan tharau lama tu man chandam na an chang to lawang tharau lama tu man har tharna pon chang to lawang chu chu ko ranu pa te pon ko ran sum kan man tan hi apoi mo em ani tharau lama fin nan nei lo ko ran upa te hian ko ran hi anti chen he em ani chu chu temin karon soile du ani e chu wangin devita thina chungchang a hian karil ru hian na em ani amai ro chu pastor po kan demang avalum tu te po kan demang an thiam lo ani atuar tu te chung ko po ka tong tai sak karil ru hian na em ani avalum tu te ngei po kha ke mangai dan phei chon mi ring pa ngai ril ru po an nei mi ti ril ru thleng ka nei ni achan chu tu ma sol na nei lo kan om lo chu ta rin manga mi in thilan ti sol te ngai dam na eng ma nei mia lawa han vuak lum kha an na ema kha kha apoi mai ni pastor po kan demang pastor engtin nge lo ti kha tu po ti hian so yang pastor in alo ngai dam lo po ni se mo pastor in alo ngai dam po ni se lo ngai dam lo po ni se pastor in engtin nge remna an pek ti kha a het chiang lo po ni mai thei chon kong le lama hian ti hian ingai tuang pathian kan biak lain dik lo deuh mai in mi in kan sum lo la ta se ke ni po khatiang rei lo te chung khan mo ngai dam na hi kan nei hal theyang em ti chu ngai to tham fe ani pathian rong bol tu te po hi mo tharawin kan khat mi alo tharawa kan khat lo chang hi atam lutuk chulai tharawa kan kha lo chang rei lo te chung kha satanan chi rang in thlem na kan chung a hian a thlen thina mo chung te chu ani po atharawa lo kha lo lai te satana thlem na a shet thiam lo lai a lo tong pal te po ni mai thei tuna chuan in chir po ni mai thei chung theng ka kan ngai to kha ngai kan chung a thila thlen lo wangin mi te kha pong te ma dem lo kha tha chuan tuna ka soi ang khan pastor te hi mi pui te chom ani lo pathian in chom mo chu kan thret angai thuthung hlui zirtir na le thuthung thar zirtir na hian soma pakhat pek hi thuthung thara hian min ti to lo ti hi i se thar leng pathian in he kan thil soite hi athat na om chon mal min som sela ka chanala hian min lo leng ve thinu la chon zo na chi rang om chon ami mal tak pon chon comment na apon min ron zot ula kan in chang zel don nia